Guys, yang kemong ke sini goyang sangkai mani dor kam motak nanya mulai cai drabi ko budaya kiting kiting doktor baiknya lihat nai ko budaya doktor baiknya kemong tak lainnya cai drop Geseng tabuk kailai sini long kacara geseng dini kisah kaum kentu laizak friendsong seng Niji kai saya kes bahagi masana bahida kisah misalnya ke jotono masang kata tui tamu hina ke pairok sana nanya hakin seng kail guys buat tabuk tiklai sinai sini mau sunai nih di bawah kisah cabra rok hui tong oro berana bagai tiklai jonggo cara berusaha no ikon ini di kaikhe semua soal abon ta kai nanti guys jotono Niji ni jaga kisah misal Tamo kai bekengke Niji kaikhe Niji machao hunjago bo seng seller ke tongke mosono punjo spai machao hungke joto mannya spai machao hungke bahai ke kolok lainai abaknya seng joto nomo ke kailai kisah misa salai neng kini kaya paimani sakumura milok akuluk dem kanya kene kini tam tuh fil saloro tong sosa sakumura te ngotam kali ya te tong mari tu muna subung mani oh em nek neng tini je mantai hain kisah kai kalang haise kugruk ni untuk oh tahu kisah bolong hoki congo ora hokte tini osok hoki kas tai strapsam pore kai lainnya oro je mansak seng kai kalang lainnya tini gasang aste tini hoki congo ikobo hoki congo kosto kino neng kosto kaimen phala mano sakore lokorono cycle ar kore gisa guys sengke norong nong mana botini kisah bolong hobi tong sin sakra za sin sakra hapung hataro bolong ro gusung nai tong norong nong mana gusung oro tini kisah mau sokai lenya ang kisah kau urut ya zo oke ya zo sih kai lainnya ke suruat kenal no aste ini kan baik ya aku suruh kan botang kekanya ini juga no
mohai gidi kesak kurjak ke bolong zarta sijela ke orang ke cakumura ro kakluk ro ketri kujang ro joto no I orobo yang joto no kutu ke mong kesin moso ba iko moso ro kai baikha ke iko kafi jang ke yang ro ke iko sijaya ta iko but I take no tahu mau continue ke punya guys bisa tabuk aste sari bong kantola nogor lam la shita iko thal bo thaka ke chungtini mosake na aste sin video no motha ga sina ke taisa sin blog continue ke malala